kale nja kubaninga abarudi mu bihugu abana mwebale kushoma bari yatari heri ndetse tukakora conference mwebale kushoma konkati ni inshura kureba yaba mwari giro mboro abazere banyu nimukunda gukora mukago n'ubworo abweke nimukora mukago n'ubworo umwenda kuba bagaida mwebane hati tubohereze sente tubona ngo muryo mboro Muruhoro ye izira kubashora bakanje mukakora mukago n'ubworo mutubwira ko gamboro najya kuri abantu aba bakagenda kino boro ubwo ngo muryo mboro nje ko ari mureni twaganira radio twakwakira kaira aza mutayiha yambara mugumizemu Your Excellency twakwakira Your Excellency ntukusima mnonga habwe bwembeza burungi ntukusima mnonga habwe kutaha umutima ntukusima mnonga habwe okureba ngo natukunda nk'abanya Uganda ngweno muherezo mugisha mukama omuherezo businge omurinda kabikona omurinda bishikiriza omurinda bazuguna binazi twareba ina abarinzi bobusinge konka ntweta bamarika kurgo mu iguru bagume bamurinzire yaba nashahora na yaba nataha mukama kikora bwo kunda kwawe kandi kusima habwo bwemeza urungi bwe oburete district tuyatunguka Your Excellency twadoro kusima na kimwe tine bugarukiro abo kubanza kuteka teko muntu wa hansi wasa kumursoriro entunguka no kwara base kubaho ekintu tukusimira munonga muntu waburizo kureba ngo nabona asa kwata miliyoni emwe omungaro ekabasa kumugasera kandi okutereza obuhabuzi okuturaza kwese wa Excellency President wetu tukusimira webale munonga kuteka abantu bawabo niyo mu record zetu twatwine niyo riyo nechiza yo performance omu parish development esente zona ezito abahire bazihira abantu 100%. So leadership ya district RDC kao chairman na timu mwena chairman wa movement mwena abantu mwete romungaro mwebale mnono hati echasigara muzeyi no kureba ngwito nkabebembeze echori yeche chokozero torekero muhanda hati twashuma kandi twahikayo tahika abo kwa nimpamya abebembeza binji titukashumira hansi kwekiraho kureba batako kuba kutwazeze sente president yatutanga so ninja hategwe no muri mu muhango ogutwina amazina nibanyeta tumusime Desiranta nyine myaka 86 nyonkanta nyine myaka nkaga nina nkanta katunga gakintu cyona akayanje cyoka sebo president kwa resente kateka ya PDM twayihandikisa omukwezi kwa 5 1223 bikabe 2019
batweta a bank bampa miliyoni 1 nakwata emitwaro 2 nasiga account yanje nyowe kureba nkanta kakwataga miliyoni amyaka nkaga nina ekyo ninki kusimira sebo president kuna reserezo emitwaro 98 neza nimba bagiranti ntinanye naza kutunga kuna ikiromuka nakwata emitwaro 15 aza muzetegereze muzibare emitwaro 98 nakwata emitwaro 15 nagura makoko gokombekere empunu nakwata emitwaro 30 nagura mwagazi gw'empunu guringanire nakwata emitwaro 20 na emitwaro 40 nagura obunu bubiri bw'emitwaro 2 nakwata emitwaro 2 nagura tundubari 2 buringanire bwo kusakara nakwata omutwaro nagura ekitiyo cyo kuboneza omukizo nakwata omutwaro nagura kareka ati nasigaze emitwaro 9 sente ezo emitwaro 9 ezo nagura ochachu natandikiraho kuna benari isa meza 5 nareba obuhunu buri butakurugamu eje nagitampaya empunu ejo kuyagira mpaya buro buhunu nabuguze emitwaro 45 nakwata emitwaro 30 nagura ebyokurya byokurebereje yagirenda nasigaze byana 8 ebyana 8 nabiguze emitwaro 9 nakwata emitwaro 30 nagura ebisawo 2 bya chachu byokurebereze empunu ezinato mbizu nasigaze emitwaro 5 kuna sigize emitwaro 5 narebe ebizu 2 tibiri kurungi ningira wabireba sebo bukitinisa nakwata emitwaro 20 emitwaro 50 nagura amakoko sebo president empunu eje inenda nagura ngu yazara nakubenyine nke sente abwanje nkaguzira itaka byo kurisiza wempunu za byo kubyarobika ebinyansi byembuzi zanje nempunu zanje kandi nko kuwanyimukize yaderisa so mugongo omutima gwanje nimpura omutima no mutwe nimpura nyenda kukora okuba bankwasira mukono muntu wamkwata mukono nchenda yemere owekitinisa president ninkusima byone byo tukorire nabagenzi banje abarisho museru yetu ntukusima tine bugarukiro mukama ruhango wayigurwa akurinde kandi akurinde oberewo enaremo oye nasigara ntumusime Desirata omutule wa kizurugoseru we bari munonga mbati ndako basima ebimukugama no shuti mwaha tumwene mbashuma abarukwiba abanaku mwene kwiba munaku tokureba ono jo kuzumugehena mbona ate noreba akacyaka yizire nkato obujuruzi bwa desideranta nabandi nuko bene bangira sikwatanga kukakade okuyone yekuruga sikwatanga kukakade tinga kwataga akakurukese okuyana gamba imyaka nkaga nena taka kwataga 1 million nuko mukazi yangizire elira mukazi no mwetapio akanja timazira imyaka 20 nshoirwa umukeje yar muna aina bana bakuru nkaboko kungati tinga kwataga million eji mbona hati imabe abo mu rukogo ninda kubasima abo kuba kuturetsire sente mwazakira mwatanka kukozesa kwekenura mwe bari munonga nabo cyo nimbashaba mugumizemo mu ntuja kumantongera buri mwaka umyaka 5 murikana hakiri miliyoni 500 kandi umwaka gwa kashatu bari ababanize kuba kutunga na muri Desiranta bwa imyaka 2 ujushora ka miliyoni kabanaku abandi umunshawo yanyu era abandi abatungi ekikumanyisaho ngo myaka 5 umuruka gwanyu mwaza kugera miliyoni 500 zizi kurwa mu government zahikama kama 500
konka kandi mu mwaka gwa kashatu ababandize kutunga bagarure sente mbona mu myaka etano y'enshuro ya gavumenti nimuje ko bashashwiraho abantu 300 abagarure sente nawe cyo mu rukate mbamwine miliyoni 8 umurukate mbamwine miliyoni 8 umuruka gwanya twakikwera enshuro ezibiri za gavumenti ikibakwete kisange mu Ruganda rero kushanga umuruka gwanya gwine bank yanyu sente tinkuzenda kugaruka mu gavumenti nezanyu kuri mu gavumenti tariyo buhoro buruhanu ndangaro mbona omyaka omunshuro ibiri za gavumenti umuruka gwanyu nugera bank ya akahumbi kamu na miliyoni 600 aho wono boro tubukombantu nawe cyenyira kubasima habo kuba desidanza arigire yarwana icyo kubanza yagira my staff Desidant has got some medical issues, but my staff inja kujanja abashobanyi naza kuzomurtaro kujanja ba desideranta my medical Lydia borekere nje kunanga nikoraga no yemera yaba obategereza ati mwenu desiderante ahoko nahika yinango mu miliyoni 10 nanye mutwereho yagambaje yatunga chance yayega twesije John Ntamuhira member wa parliament abishazeri echa kabiri your excellency program ni njimanya to speak of parliament arya your excellency twatu tumwine mukama naza kutwisya au tuseme kwantushika councillors wa LC5 muza kunsasira konka bembero right yona beroho konka boro bakiro ate amantu gata boro ndikwenda kibe kishize cyanje na miliyoni 200 kandi tukakora fundraising twarundana sente kuba n'uyakujurekera konga kuyashire bayashanganye